Il-kap nazzjonalista Simon Busuttil iddikjara li qed jiddefendi lid-deputat nazzjonalista George Pulicino. Dan dwar il-kuntratt tal-pannelli fotovoltaiċi li kien ingħata fi żmien li d-deputat nazzjonalista Pulicino kien Ministru. Deputati nazzjonalisti oħra wkoll qed jippruvaw jiddefendu lil Pulicino, iżda ma kinux daqstant ċari meta mistoqsijiet speċifiċi. Meta staqsejna lid-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi jekk jemminx li George Pulicino huwa l-iktar deputat nadif huwa wieġeb hekk. George Pulicino għandu fiduċja fil-verżjoni. Fl-istess ħin Azzopardi żied hekk. Pulicino tkellem liberament fil-grupp parlamentari u qal ċarotont li hu m'għandux minn xi jaħbi u minn xi jibża. Staqsejna lid-deputat nazzjonalista Claudette Buttigieg dwar jekk hix tiddefendi lil George Pulicino kif qed jagħmel Simon Busuttil. Jiena naħseb li fl-aħħar mill-aħħar George Pulicino kapaċi jiddefendi lilu nnifsu. Mistoqsija kienx jiffirma kuntratt bħal dan, Azzopardi irreaġixxa hekk. Firmaħ kontratt bħal dan. Thank you. Mela. Aħna fejn ħalli mordu uffiċċju jien. Fil-waqt li għall-istess mistoqsija, id-deputat Stephen Spiteri qal hekk. Firmaħ kieku kontratt bħal dak li firma George Pulicino. Pulicino, mhux is-settur tiegħi.